mga lada day ong Kristiyan jong kakot ngan ong mapra hau pra kata tulong kan bas persya la dia tapi kita ke ki tenai nga ngam kwa bani debitan ni kani upai ba on bisar upai ba uyo I kamtam hakajuk social media menta niyo I bha don baring video don ki ba ko tai kiyo seulut hero to lada kalong ta nang ne sikman lada jiab yang tangin takem maki pulit kini yak investigation krang baki pulit ken proof pa manu te iya kataru ngau pingi la don haga plan banilai keren itu ba nakaliang jong waru nakaliang jong ka police DG kini kita bakin le ya ka bade ban le lada ong baniapan saksi satar kan ya kan berkata ka an kelong ba an deklara la syatanan register case ngikeli investigation kariya bat hangta ka sapau manu bapa namar ba ngangam pa banong bani siasat kupta bangi suong baik ba kipra kede ki bahok namar pi lada day ba kim ong pra kabiang kin suhala kum tu baik kabiang re ha ki ong hi ha pra kamu day mo kinong Kristiyan mga lada day ong Kristiyan jong kakot ngan ong mapra hau pra kata tulong kan bas persya la dia tapi kita ke ki tenai nga ngam kwa bani debitan ni kani upai ba on bisar upai ba uyo I kamtam hakajuk social media menta niyo I bha don baring video don ki ba ko tai kiyo seulut hero namar ko mo phi nglayo I don ka case ka ba wat president rang ba jong hidup biru usakren gomta hakmat ki pentut hau pra te lada pin ong ba ndon basiu den don ba penukam baklai ka keteng pra ngangam la bersekutu bat nganam la hiru bangek ba ngan lek ban ong ban lek perta da kata ka keteng hakaba mangangai le persya den le lada ong ban bangan ong hakakot ka kata don ke jimbon namar beli ke parti jong hakot lene UDP RDA la ban ong hakabom kade tapi kita kide ki bat kane gaji yang ong pi lada gaji tang hi we jakar hoy ngong pi kesedang na mulai kabagilay ikikot hon nang ta kaji susu teter ngayu ida khaman ajong hamairang pakat kum hamairang wajia berkatar meski mensai te bapin ong badon bapha krang te ngatrai kadai let's say yo phak nang na kalian ke parti BPP kata ngam te den lai ngoi pi bakajia kum ne keleng ngatrai kadon ka ke namar hak ngakan ma ko to sungi bingilay jam larem lo don beperta kidon kumita tang balong haka bakadu kim danu tan namar baki klain gede ki volunteer klain ke bos nong ke bortau te ka pelong baki keren arsin laisin kim nochu palat nangta banda wan khnang ban pendik ban pentut hakapor banginakan bas la hakini ki khendiat teli ki sngi ki teliat ka khendiat teli ki met hakini ki jing ya pelong ya kan public meeting ka campaign meeting akeleng saudong jong kaneka Shillong Parliament Constituency kidon katukan ni kijing penwit kijing pentut bat kaway na kita kabanga nga don hak dakmat ladi nengkong idon meeting hangtay hapo mayrang bat kata ka meeting ga bingilong mayrang kadai hakapor RBG hakapor ba uba patsem uba longro MDC jong ka mayrang konsensi kan udang keren don gibahla laingot sangot hau pra kaba nganga I kam itana hakajing sisa pidai opera ne pidai hakakot ne pidai kakti ne pidai hangno hangduru ngatrai kata kasa api namar haba uno kandidat kanun ko parti kali pelong ya ka campaign kali pelong ya ka neka public meeting kakamram jong kitu kibrio lada kiba Kristiyan ni kiba Kristiyan kalong ban sngap ia kania ia kecutang ban sngap ru ia kecinsai jong ke parti lane jong ki kandidat tenai ngong pi ka bang sosi menin gajia ko ngata hado ba hawan na kalian ka bos nong bortau ban ia keren baki hak ba kudu saja tenai hap ka baar gajia sa hapo umsning hakabangarang ngadon lang
kat badang keren i Dr. Amprin syuhla kita ki kena hau pra dengan tip ki babuat ni ki bakom nong am tip syu jadin ilak apil ilak kerpat yong sengau ba phi nak kalian ka parti jong phi pila de plong meeting mana mesngi bat ngi klemwan ban pendik ban pentut ya phi ban ong mangi pat hak akon namang ngi burom ya ka wei pa ka parti ngi burom ya ki yo wei pa wei kandidat habaki plong ngi kejalang tos ngap ngin sengap ladagim pediang rukam lele tambah sengap pen i ya ka kor ke burom kilalet no sai sipang kiwan biang te kalong ha kata kalti ha ka bakadu ngapi hadu bandami kirambas no kadon kejingtan ya ketua beliau ketaki penai te ha ka bakatu wan ki pulit bandra no yaki bat nangta kila ya ka batengkam te phi ka bang mot konong kane kalong kabam internet ka trend te menmit ngadang yo jing tip susu kajia kumju ang tai hapo jayao again jayao mi ki kena ki basuan ban pertatat badang long jia pila pikwa ban pertato perta shanu se kabam long meeting kajaka ka bahe te wat keren ke yang tu hapo haba hajaka ka ba kidang ngidang long ke public meeting kumong abi ya kane ngam ong tang ke parti jungi kanu long parti ni haban burom haba kitangnya keren long nak kaju mta subuh haba jaka badang long jaseng pilek hala pilek tim pilek ho lan pikren de kumne kumtai long kam dei ka akor jungi ki kasi ti ka bang kwa ban ong ni kalong ba imat kini na kalian ke parti BPPI kum bekilong desperate ngaptip ya ka ai balai ki i kum bekilong desperate i kum ba ko umsau i kum makalajan hier lajan kut penban nama dang ka daw ka pelong ki ba imat hangnong nuru kin hala kin keren kin pedik kin pentut imat yakin ki parti lan yaunu no kandidat ubalai ba pelong jalang imat ka jengut ki kalong ta dengan sekoman ong banga kerpat ya kitu ginong kersan jong upra sengau bah nai ya lek big kumni kam internet ke election kan kut khat kenai trik la dep ka khat kenai trik ngia mangi pramangi ngia ya ngia tre ya kata rei sengau bah ya burong kam judon kan wono ka huri hura ka po election jingi piong ka MLE piong ka MDC piong ka MP re balai ba mentak ganti kapta mga election MP kami kini ki AKA ki ba nga komong opi kumuri urang ba ngam internet ba kanjia kumni te ka bang karpat kolong lada piong ya ka parti jong ine ka parti jong du jong nuru nga karpat ya ki pat ba bakin sngau ba lada ki don lepa hakano no parti ru sengau bahan nai pentut lane nai lek iru ban pek ban skap ya kajing ya kan bas lane ya kata ka public meeting kejoki bahan nai lek namar ba ni pila lek le se la suku kumpa ban pentut kai namar ba pila don lapa karai bangan sinsya bangan kersan ya kata ka parti lane kata ka parti tenang ada ka bang karpat kolong sengau ba namar ba ka an kan step in but ya kan ni nak leng parti ru ngin ai ya ka ya ke jingtho sya returning officer ban unsim kia ya kani namar ba ngam itana yo kapoi penban ke jingya syo ke jingya dat ke jingya huri ki jong hura tang da komentar kani election MP kaban solong hakakat kanai tari